Prijaznost, iskrenost. Prijaznost, iskrenost. Prijaznost, iskrenost. Če bi lahko izbrali, kaj bi izbrali? Prijaznost ali iskrenost? Res me zanima, razmislite. Eno stvar morate izbrati, ne zdaj s tistimi pametnimi, zakaj pa ne morem imeti obojega. Če bi izbirali, če bi morali izbrati, kaj izberete? Dajte prosim napisati, če se boste odzvali, če boste zapisali odgovore, ker me iskreno zanima, ponavljam, kaj bi izbrali. Obljubim, da jutri potem posnamem video na to objavo, na to temo in tudi povem, zakaj sem vprašala in kaj pravzaprav sem s tem hotela povedati.